خەڵکێ هەرێما عەفرینێ کۆ پشتی داگیرکردنێژ نەچاری کۆچبەر بووبوون هەر کۆ دەرفەتەکێ دەبینن بە دڵگەرمی ڤەدگەرن سەر ماڵ û milkê xwe. Lê grûpên çekdar ên opozîsyona Sûriyê fişarên mezin didin ser wan û bacên zorane yên giran li ser wan disepînin. Herî dawî li nahiyeya Mabatê çekdarên Sultan Silêman Şah ku bi Emşat tên naskirin bac li ser welatiyên vegeriyayî sepandine. Ednan Murad Mustafa mafnas û endamê Komîteya Şêwirê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji rûda wê re mîkanîzmaya sepandina baca zorane bi ser welatiyan de şîrove kir. Ji mehkê û virda de ev kes bi rastî zor vedigere ser mal û milkê xwe. Ew kesê vedigerin êcar dibe herin emniyetê. Evan ji Tirkiyeyê ye. Nû dibe here emniyetê teswiyê wedayê xwe çêbike ji ber gumlikê mueqet bidin wan bikeve yani himaye ew îgasê jî re derkeve ve illa teswiye çê neke nûfîsa nû wernegire her roj wî bigirin û her roj îşkencekin û tuşkiva hatî yani dibe ew kar çêbe. Êcar derin wexta teswiya wedayê xwe bikin derin qera ji wan werdigirin heddil edna $1000 û di serayê heye 2000 heye 1300 êcar bi rastî yani naxwazin navê wan bêne zikrandin ji ber انه اما اگر سر اعلامي بيتا قوتن اما و اشكنجه بكن اما و جارك دن بقرن اما و بكن جبر وي كاسنا خازينا في وان بيزكراندن لاف سياساتك عامه. مصطفى كوبخوا خلق ناحية ماباتايا جرودا ويرا اشكرا كير كو جروب عمشات آليجرين الجبهة الشامية اج ناحية دردكا. العفريني براستي تدي مرتزقنا يعني فصائل حر فصيلك وك مملكاش كيشخرا أفاكرية إجار وقتا فصيلك جيكي دچه أو فصيلات انتي شونا وانا ملاتي بسروان و دردكش ويدركش بر ملاتي خابيني ويره نمونه المابتا دور 15 مال دو قوتاندن إيرو الجندي حسين مالك قوتاندن درب دركرن يعني بقواتين بسلاحتين جوانا ج نافچهت خوا دردخند به هرن جم تابعي شامية بين هرن جمها الشامية. حتى نها نيزي ج صدي شيست اش خلق هريم عفريني جنچاري كوچبرمانه 100,000 كوچبر لنافچه شهبايه لباكوري حلب دمينن 9,000 جوان لباجار باجاروك و گوندن نافچه نشتجينه 10,000 جوان دناوا 5 كامپان ده لنافچه نشتجينه. حسين عمر روداو